Эне тили ата-бабалардан калган рухий жана маданий дөөлөт. Улуттун бүтүндөй рухун, табиятын, маданиятын, өзгөчөлүктөрүн өз ичине камтыган дүйнөсү. Эне тили улуттун уюткусу. Ana dil milletin tüm ruhunu, tabiatını, kültürünü, özelliklerinin içinde barındıran, eş tadım bıraktığı manevi ve kültürel bir alemdir. Ana dil milletin bel kemiğidir. Ana tili ajdodlar qoldirgan ma'naviy madaniy olam, millatning butun ruhiy, tabiatiy, madaniyatiy xususiyatlarini mujassam etgan dunyo, ona tili millat tayanchi. Родной язык – это духовная и культурная ценность, унаследованная от предков, мир нации, который включает в себя весь ее дух, природу, культуру, особенности. Родной язык – кузнечик нации. 여러분 안녕하세요. 한국어는 세계에서 가장 오래된 언어 중 하나이며 그 안에는 역경과 고난이 담겨 있는 어린 역사적 의미 또한 지니고 있습니다. 세계 언어의 날을 축하합니다. The native language is a spiritual and cultural value inherited from the ancestors, the world of the nation, which includes its entire spirit, culture, nature and features. The native language is a grasshopper of the nation. 祖辈留下的母语是一种精神，是一种自然文化，是一种精神境界，包含着一个民族全部的特征。母语就是民族的脊梁。